صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sepo, para tretan, para jamaah arisan seksta jana peten kaula munjaaki ngireng edelem along polong kaula seteja emalem mangken areng sareng atau risok puji syukur da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala atas tejana kanikmatan sampun paringaki sareng Allah da kaula ajunan seteja langkong-langkong nikmat Islam sareng iman saya bisa teti setir dek kaula seteja angkui ajelenaki jalan-jalan seridoin sareng Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam malar muka salancengah tetap ke atur dek Gusti kaula seteja kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kak lima kanjing Nabi kak dintoh saya teti panutan kau da ajunan seteja kangkui kau di enbedenang alam tunya kak dintoh. Para sopo, para jemaah arisan sekstejana peten kau namun jaaki ngereng lanjutaki pamausen kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaikah bi imaratih awqatikah bi wada'ifil ibadati hatta la tamurru sa'atun min lailin wa naharin illa wa takunu laka wadifatun minal khairi tastaghriquha fiha. Wa alaika benatap sampian bi imarati awqatika kelaban meramih waktu-waktuna sampian prami bi napa bi wada'ifil ibadati kelaban kadinesan ka istiqomaan ibadah hatta la tamurru sa'atun min lailin wa naharin sehingga tak lebat seseman dari malam dan siang illa wa takunu laka wadifatun minal khairi angin bedah panikan di sampian wadifatun panapa kadinesan minal khairi dari kebagusan tastaghriquha fiha sematada sampian deka wadifah kelak biha dalam saat kadintoh. Jadi artinya Cebuna Kiai Musannif kintoh kau nisdaja kintoh pakon ngisein waktu na odi kadintoh. Aba kau dah odi kadintoh terbatas. Jadi pakon isein kalaban kedinasan ibadah waktu siang maupun waktu malam sehingga kalaban bedena kadinasan aja ke waktu kila waktu kinto lo elang sia-sia fa bidzalika tadharu barakatul awqati maka kalaban akabai kadinasan ibadah kinto adeng panapa barakana waktu wa tahsulu faidatul umri ben hasil panapa faidana umur wa yadumul iqbalu ala Allah ta'ala ben tetap panapa ngadep dek Allah ta'ala. Jadi kalau saja Nabi bisa ngatur waktu waktu saya kak di waktu umur abak kita karena abak kita umur kita ampun berdekatan Tuhan pun berde waktu pun jadi sehingga umur kita lo elang sia-sia mana bi waktu naginto atur wa yambagi antaj'ala lahat mata lima ta'atahu minal ibadati kal akli wa syurbi wa sa'ilil ma'as awqatan takhussuha ben sepantes kau listaji kinto
atetiaki dek panapase de resa arena se merupakan adat ada nginum usaha napa nyaman cek mungkin kinto atani ngarek setajane kinto beriin waktu sekertanto artena atur tibi iki mawaktona ibadah iki mawaktona akasab iki mawaktona alakoh sobaja waktona kinto napa lo elang sia-sia. Wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun wa la yasluhu ma'al ighfali amrun. Soalnya lo bisa cik tengka ginto manabi waktu ginto penganggur lo iatur atena wa la yasluhu ma'al ighfali amrun juga perkara nah manabi lo aba ginto lupa bisa tak setisai. Nah qala hujatul Islam ada Abu Basira hujatul Islam yakni Imam Ghazali yang bagi antusiah awqatikah wa turattibah awradakah wa tuayyina likulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'athiru fihi siwahu. Dabuna Imam Ghazali sepanteseh sampian kinto magi waktona sampian di kita bagi wa turattiba auradaka ban paurut awirit-wirit sampian wa tuayyinu likulli waqtin sughlan ban nantuaki sampean dek saben-saben waktu sughlan kesibukan la tata'addahu sebi tak bisa ngelebetin sampean dek kesibukan gelak wa la tu'athiru fi siwahu ban tak ngelabetin fi dalam waktu nikah selain kesibukan gelak. Ketika mulai dari gelak kadise intina kau disaji kinto odi kinto epakon tuum waktona ibadah waktona akasab waktona berhubungan ban sesama manusia. Karena kau disaji kinto odi badan alam dunia kinto parlo napa bada hubungan ban sesama manusia tok cuma abek kinto hubungan sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dekat dinto, ya pada ginto soro atur tibi. Katiban apa? Saya bisa waktu ginto bisa apa namanya isih sedaja untuk ibadah bilah, untuk osmausan bilah, untuknya kaku maus Quran bagaimana bilah, untuk nyambang kepada belut angka bilah, untuk dek nyandek dek orang sakit bilah bagaimana. Karena kesediaan ginto iparluaki kau disaja odi badan alam dunia kalinto. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan suda ihmalal haim yastaghilu fi kulli waqtin bima tafaqa kaifa tafaqa faqada aktsaru awqatihi da'iatan wa awqatuka umruka wa umruka ra'su malika. Sebelum terus sebelum ke napa Imam Ghazali anapun tining orang saya tinggal anak deka abang kinto muhmalan nganggur lo ayatur atina waktona ihmalal haim akati nganggur orang bingung yastagilu fi kulli waqtin bima tafaqah sibuk dalam tiap waktu kinto kelaban apa kecocokin artinya cak mudur kisah king pak sedepak depak nikah laku nikah depak nikah laku menikah lo iatur waktu kaifat tafaqah faka maka faqada aksaru awqati doiatan maka orang gila nekanin nyak benyang waktona doiatan hale sia-sia wa awqatuka umruka sedingan waktona sampean menikah umur sampian wa umruka ra'su malika umur sampian dikanya mana mudalah sampian kangkui kau dian dalam dunia kinto kangkui sebab tadi ke alam akhirat pagi karena jabun kanjeng Nabi kak disah ad-dunya mazra'atun lil akhirah dunya nikah mazra'ah cek mungkin reng tani sabe kangku etaminin kangku hasilah ebek ke alam akhirat pagi. Jadi wa alaihi aslu tijaratika ban kelaban umur gila ni keminangkana modal tekeng sampan ibarat tekeng modal tekeng umur menikah
wa bihi usuluka ila naimil abad ben kelaben umur kela mun iatur bisa depang de kesampian de kenikmatan sesalanjengah pagi yakni nang alam syarga fi jabarillahi ta'ala tatangkana Allah ta'ala yakni badannya syarga fa kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha saben-saben abak nika kalau raki nyabah menghirup nafas nika minangkana permatan seada argana wa idza fata fala audalahu bila nyabah nika keluar lo bisa keluar ke dalam nyabah ingki lo bisa beli boleh kima bodoreng saya bisa audi boleh kita lo bisa beli boleh le kinto nyabah nafas keluar ke dalam dari abak kita ibaratnya bani kita pada nabi permatan seada argana lo bisa iargain. Maka dari panika mun parlo jaga parlo gunaaki badana abak bisa ngeloraki nafas artian abak ki masa audi kinto kangkui de kesenengan sesalanjengah ki kinto bingkengan nang alam surga jadi bisa iatur mangken bisa diusahan mangken abak masaki bisa ngeloraki bekat itu intaha qaulu hujjatil Islam kan kak dinto ampun totok jabuna Imam Ghazali wallahu a'lam bi muradihi Allah selang maha oning dek kenapa saya kasokanin tadi kalau saja kinto engla napa adesar sepangauningan mantar malar muka bi Allah taala pacocoka kelaba kenapa saya kasokanin amin amin Allahumma amin karena kinto ibadah acara tahlil maka namun muka bagi sekat dinto malar muka senaus kesering kesdek pandek ginto pada manfaatipun amin amin Allahumma amin juga matur sekelangkong dan setajana perhatian yun sepolah setajana kekaliban ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.